Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah selalu kepada Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah lima uro yang berbahagia yo. Kamu sangat bersyukur dan berterima kasih kepada saudara kamu yang di Nanggro Batam, yaitu Bang Saifuddin atau Tunku Agam beserta kawan-kawan dan Tunku Ibrahim yang telah memberi sedikit rezeki kepada kami, berbagi kepada kami untuk berbuka bersama yatim piatu di Rohul Mudi Al-Aliyah atau Dayah Abia Jinib. Dan alhamdulillah amanah ya, daripada Tunku Agam uroyo kamu namu juga lagi amanah roh Tunku Agam menyediakan ala kadar buka puasa yang mendung berarti na target turun lebih 250 buah pakai beserta untuk dasi kameng beserta lain-lain sebagainya lah batu sapu udung segala macam. Dan terima kasih kami ucapkan terutama Abia nah halangan limpat beliau di Malaysia, dan kali kamu sampaikan Mbak Abia dan Abia pun kira-kira terima kasih kepada Tunku Agam dan